Gwako pajo makate bore cha dek duchu icha machalo man tin obedo cha dek ni mabe maloba yubo botwa kombir dong chawa achiel kada ke apiel dek wi adek wakaro wang chawa mamirno wachak kwede ento chunya yom ni joma pigi tek ma gitie ot kany petian lok ben ma piere tek watie mekelewu lok ma pore bore tin me winyo ne kore ki ya chakene ni wa ia giekene abi kwanyo kare me piero botu wiye ngo matin wan wabi woro iye program me gwa pajo pon kare program me gwa pajo wan wakwanyo topic mano lubokwo padaro matikin pajo kawa logo ki iye kany endo kare mogo bene ka program mapire tek tie chi watiyo gi kare enni mano wang'eyo ni duchu waluo ki nying maber ni gwa pajo pi gwa pajo matin wan wakwanyo ki woro madit man woro ma watika kero ikom mienwa ma okwo ilobo kany chi dong la chwech uluo en mechiero kabir ki en ikwo mapetum man mego makiluo ni mego Norah Langa ma en dong kwo ne otieko rweny ki lobo kany obedo la yeyo idul kanicha me C.E.R ma miyo timni atike agwaga madit ni wele makamega giti wele ma watie petian loke ene me lok mamago kwo pa mego man ma obiro mego mene ye mego ene atike agwaga me wajane en obiro mego mene ye obiro mienwa ma ngat mogi ken romo luo ni mamane mwaga makamega ye pian en obiro lobo kany pe mwake 100 ki pa wi adek ma en okwo kuri lobo kany en bene ke kwano en kin jo ma guchako lare iloba chuli kany en obedo ikin jo ne en bene obedo ikin mon ma gutiyo tich paloba ma go irna we wi abam kero we kar in ka fodano tote ni yere wi abam pe miete bon mon en otimo ci tinni atiga waga madira ye akwan kar eni me jolo lutit paloba magati e kany me nyote ma chiek ki morowu ka wachiare program man achako ki kama diroti iye amiero jolo ki war madit la dit bishop ma loyo kanicha me C.E.R ma anti arkany la dit bishop tubamoy nyote ma chiek kai motluak ajoli Foi matek la kwat komagum. Foi matek pe jolewa. Fire. Nina matin ilok ba pere tek. An bishop tuba moy an la kwat kanisa pa C.E.R yato pa telo kanisa pa C.E.R ke kena telo kanisa me chwin duchu kakara. Atiu kwetge gen pere gundong magobo me lok palubanga. Amoro lwak duchu matin le gen giti ka winyo wa ilok me kwo pa mena choli biro ka tieto lok me kwo pa mena choli ki men Uganda men Africa ki men wilobo Yes gina achul bero wa ene daga chel ka okwano no wilobo kolo no magobane yes kibere daga chiri ka utimo bal gina lip no wilobo kulo ayedo utimo gina lip chi tiene obiro kwa kwan ko amen wa mape utimo gina lip akara utimo gina be nyimdo ba akara chi amor jo du ma kem beti ni gen giti kret wa ka chele yaman foi mate foi de toile ya kawa deal dog microphone watie ki mego iye kany mego ma ke luonye ni marango proska ma en obedo nyapa mego madong waluoni miena chuli mego akwanyo kar man me joli me miyo moti machiek nyote machiek kidong miyo moti bodlwa pe apoy moderator anya kiluo mego marango proska piro ana beri nyapa na tawa man magiluo nyene Norah Langa makomberi ki wachi ene yemin luak duchu matie wilobo man da miara po luak duchu matika winyi wa radio kombeti da bera miara po
Radio Mighty pimiyo kare. Me lok megwa ma kombedi kuona ruenyo. Ma ani la tiene. Atamo preme balakar mo pol amor ulwak duju kat pinyo ka winyo lo pa megwa ma meku bene apoyo total Radio Mighty. Ofoyo in bene me nywako mego kachiel ki wan pedong megu kennu manong mien chuli ki mien wi lobo kolo atie bene orkan ki Reverend Ken ma en bi nyote machiek ki dong moro ku Foy total would make na ma utika winyo wa ki un would make wa ma utie lobo mukene ma papat mera fo le ba total ni an kilwane Reverend Ken odonkara ano guman pe utit ma tek pa min wa en ma watika lok peratin ene yu bir commentary an itela o wego bene a chung le rip itela iko luba kinge yu la matut chi an abiru kere no kachiel i kid gum municipal ma eno mentoring an wajne pewa tenye wabit kachiel kwere chawa duju no watika datu cha me kwo kini wokien foy to twal ba mi ogum ka winyo wa ofoyo Bishop Amuni war eni me yabo yobwa kilega Nego. Wekwa duok foj bore ruot lubama. Kwero duchi. Ikija mir ma yini miyo bot lutieno kadano. Miyo kija miri ayuot. Kila wai nino matien. Nino dwe ario. Dwe mira bishe. Ma era ye kara ma yini neno ni be. Meluonga ngecha ni mauti uti batek wilo bukanyo. Madong kumbeti ne wati kare me Kwero kwone mwagane ma wawing ofoye kele wai yetlak ki wangwak wagin duchu ma walongo ki ubegin manyako nyege makelu deyu ikomi kachel ki kom angejani tel wai kisani ofoye pe radio station ma kido magu jole wai ti kwetwa machan gitichi Lego man, Ningu Yesu Kristo watwa. Amen. Ofoyo to twal me yabone kilega machiek an mati kador we program luani Pastor Alfred Komagum kon watika jolo joma winyo wa winya ki joma tika neno wa kabe ki winyo wa kwele wa achiel chwinywa yom to twal okelo bene mot ki bot lo loch me radio man ma la diet maloyo kabero man makiluon la diet John Paul Kifasi en tiki ya waga pi jolo yupi eni almatin kun be wiwa po pi mego yarachiel ma yamno gentilu rem ma era yo bero dara ma ochago radio ni eni kidopit palo ba magelwoni Irene Gleason Foundation wiwa po bene pi mego Irene mano tila rem mego St Norah Langa ma kombede kuone pe donc kid machalo wadonyo kwede i yup kombede wabichago ki bot Reverend Ken pi chaden ki ngeo kid machalo background me kwo pa mego tikwede wachak kibore kadong wamede ki Kenya ojoli foy to twal Pastor Komagum atiki yom chwin ki gum kom madit mira wajni min wa St Norah Langa ero bet katita wa mwa ma ginywale kwede kinywale mwa alibachiel mia bungwen kia bor ite god gu mati kid gum kany ma en wi got en ma wanu chui ma kubede Radio Mighty ti yene ena ye kam ma en kinywale ter pin kenyu ikaga ma kilwoni la bon meguni kit ma wanu ngeye kede wa ngeye suru lare wa ngeye suru tietu jiri ma gin ma no gen gi tir gi jiri ma chalo microphone ma megi uno ti coach mo ma gi dolo ci doge ti ma utang era ye gen gi loko kwere ma chalo la speaker kere yini ti wa kwere no wi winyo duan gi wa mutu jo boti dok beno no pe gen gi kur ni kong gi gu dan ko ni i od lega
kamo ke ken maguno dan rio adek no gitia teto jiri kamo ma ken maguno dan rio adek no gitia teto jiri chi kit ma eno titi wakere ki nyole mwaka ino ni ete god gu wonne eno wajini wona kilwoni ta kech yes pien kar pa chuli ma chon chani lok man me nying mono no pere ki tiyo men ki nying moni manolo dir do miyo en karane ti la bon kan magilwoni padol gin mo kena eno wajo ni eno no gi nyole nyako maleng mada si kari chane ruori ki gwoka yin nyako ka nyole nyako maleng yen ruori dia getto chi me makidongo ko me bedo ka kera gere chino yinde da ko parwo Roma kero kidi wi bi yo si en bir ki bir ka kanne wego no gene Jeremia la ngao no uno kene ruori kwanye ko so mano gin ma eno wajo so gin mo kena ma eno mete ka tete wa en po tete wa lok pala bange ken o tete wa background ma mege kit ma ki nyole kere ki kit mo no en imaro kere ki lu nyoru ne ki kit mo no lu nyoru ne gi mare bene kwede nying mo kene ki miye mera ye kar ma ki nyole ye kar ma muno gu chako donjo kere i lobo wa me acholi si ene chere chung nget pigi pa muno si nying ma ki miye ni atuga ti loka ne pigi mole tuk o wego ki miye nying eno ni ene ila tin i beri nget ma ubiro ki gina mole tuk nyedo atuga si la tin dong nyi atuga yana chore kar chari gin gi choyo logi pole ginu tim ki kat nyi la tin meno gin ma mego wajo gin mo kene mai kar ma dong ene dog nyago gin gi nyome ki chware ma gi luoni Jeremia Langa ma wood jo pagan pokon kar ma gi nyome en uber la fuony me school ma en bene chware uber la fuony mo kwon gin lo fuonye mo kwon ilo bacholi i kar chani si o yoro en no maru no ngej si kar ma gi nyome gi cher ka kwano gin ma gi luoni kichweka kichweka ki fuonye ki kwano Bible ka don ki nge kwano Bible ka don ini chako ki mi nying si don nying man menoro ni eni no inge kwano kichweka mono di kwano leba chuli ma be i karo bene penye ma kwiri pienen kire wiye tuolo ki nge kanyo Reverend ma gin gi bega kwano kichweka bore i kar chano no Reverend ma giluoni Jabiloni i shoke ma kumbe lu loko doko school ma dit i michan kany i kitgum ki kanyo gin bene gino ni suru fuonye ni ki wachi gi bene mier gi ripego i nyom maleg si gin bene gino nyom gin gi ripego gin ki chwar Jeremia Langa i mwaka Pierre Abichel 90 aliba chiel mia bu ngwen ki Pierre Abichel adek mano gin gi ripego i nyom maleg ki nge kanyo madong gien gi chako nying gien gi ripe nyom maleng doctor mo magi chwalo machala tit pagamente i karpa birtit ma eno ti daktar magi luoni Dr. Elia Lubulua eno biro daktar i Kitgum Government Hospital chien agi kan chero ka lega wai mishan kuja ka dong lega tumulu weng en kati wadok chako teto lok palaba ki dikal dong wo dan wachi ni daktari mo po ya ngo marai chiu no ne le mai ne logo kere ni ngata nyang pere logo ge leb loga en logo ge leb loga ngata ngi bene pere chi do pe bir ka penyo ne tie ngati mo marom ku budoga yi swele chi wud jo achuri magiluoni used to tunu
en gino gen go tio second world war chien ngi swile mabe chi dong en wachi ne ro winyo ku swile manok nok chi kar madong gen go berga teto jiri ene winyo jiri eno ni chi lare ma ngat ma tele obedo Archbishop Machon janani luum ma en used to tuno e kar madong gen ko winyo lok pailia lu budua eno berga kupulebi eno lare ko yes isru kupulep eno ni yes kar ma eno lare o rio gangi i namu yomia janami imuchwini yes chido wachini gin mabe ma wan ya yenyo pipore ne wano no chido chako tero kilo wore o mio yucham lo doro lare janane lo humu lare ilia ukir magun janane lo humu lare kijo mapol gu lare so janane lo humu do telo mego janane lo kumdong eno kundo biro kwano Bible letter yes me biro la tich palaba so endo chako teto lok me lare bene choro kadong mego nara winyo en bedo to lare kadong gen go lare endong production endong mediki beri lare paga gin ma dong eno tiyo ki kine kenyo kita eno tita kwere wachini gin gi chako bedo ka gore gen mon no dong gen gi ti mar lo palba miyo gin gi chako gin magiluoni Mothers Union madong kombedo ma kombedo dong tie mado ramopinyo weng ona we Fathers Union we Father Union yes si ki kenyo lo ba mi ne mot melitino no mot melitino letino para chen wow letino cho a beach ki letino nyera bichen wow endo kita chalo wilo wa ti kwede letino cho latina cho do achiel angwen mo kene no ko go rwenyo jomo kene kine gi kare pa min yeah mano enti bela dit mon ikile tina nyera udong le tina nyera reo le tina nyera ngwen ko ge beno rwenyo watiki gum maber ka achiel tie ko achiel watike kan live exactly so ko pa min wanora eno titi matek to twal pajune kar madong eno lare eno wachi wani won ote machal la puony en made lare ne de no ne pe beda ka won ote dong cher ka puony ene kwanyo mochin daro ne ki Bible cher ka tujujiri e wajo gi won ote ne wabi rwate dong gang ana cher bene katala mamera malba ore ye yin bene cher katala ni ma no petitagamente yeah si birka tim ne ko meno wego bene ki birka kopu ga koba pien ki dik en lok melare ni dako pala ngani yelu widan ke danga tata ki luo en lok teto lok pala bani danga tata si wemo no en gen ki tuju ki jiri pien wemo no gen ye chako ke le ba chuli mati no peke yeah si gen no ki wero en we pala lani magi wero ni tugutende reja Yesu mwana kabaka ulungi omusai unajita heba janju mlokoji eya nunula Yesu wange ya punya okama wakisa akingi tugute tendereja Yesu mwana kabaka ulungi omusai unajita heba janju mlokoji chi eloke enni gien gi kar madongi bega nyai jiri achuri we joni weru ni ngoka wego gien no ni weru mi ke lakko le ba choli wego gien dong ku chako lakko ne Yesu lala mera antin dong anadan meri moni en monwako bala hafoyo twal la mera undo de kupune yes amen si a churu chako wini wu gini do gini kara gina bed yes ki nge kanyi dong magin gi tiego
tiki enini gin gi mario do matek pe lok metieto lok enini ki bollo diro machalo lo diro kanija bedo wachini wan gi kerdano ki kanija ki kid lok gini piendo peginiang so bir ka donyo mot paga ni yo ka cheo kelo niang lep magiluoni la mego uno pege lep magiluoni umego uno pe lepi jomul giena yegi chao monu lep me wat pieni kargi inu ni uno put pe yot dano gi deglok me lare dok dano gi deglok me ripe apoga man ma way man kaka la bon man ko kaka pa yera man kono kaka pa jule uno duong ento lare yu chako di kudano lok me dini be uno ki yete ye magi weru ben we portante weru katoli weru portante we ageja chi lara yido kwanyo katoli kujo kelo lara kwanyo protestant kanyo kelo lara kwanyo lo kamfiru kelo ribo gi ukachel dano chako me kingi gien bene lo ba mine gi kero me chako wedong ni were en maki kwana ki buke wanu nyang ko chweny maleo chako mine gi we weko en machalo mego nora chako we pire winyo mama podo poe kwone chi chako we ma wani lok mane laro pirete hallelujah pirete lok me laro pirete ay pirete way lok me laro pirete joni pirete way lok me mari pirete yo hallelujah pirete la yesu ribu lobo hallelujah ribu lobo wow ribu warada ribu lobo hallelujah hallelujah chi weru chako donye ko pa dano umekin pingwa kombeti winyo ki pek jok chi ti magien ki tiyo ichako worde ka choke madong shere Buganda igampa Elia Budwagi mano dano pie maka che gurwata dianka loke dogo aluru keken gishirwe ya rua gishirwe west gena amin itechu gidonyo gishiru kerewa Kenya gidonyo bene gishirwe Congo tinam Lake Albert ma kairi ye ki gene ki ye umir kai o chwin wiye kama pi mena yene umir yiri on chilling manyege wege kare no yalu jo kape o onyo ye luin kanyu ma one odan mapol ento gin gi karo ki pak ken chako paku ye gin gi we polo pa jomo ye gi chako we go la luro dore nge gang palo ba wa miru nenno ai gang palo ba ni gang jawa danyo gito we la luro dore nge ya gang cha wa miru nenno ai gang palo ba ni gang jawa piemo gito nye gang dek la luro we go la pa gi karo tala wala la bo balo centre kere yaba bi ni legal tender ke bole fi mengo meru la nyot ki taw gimbu kere motime we got kama gi nyole yete gu kanye ino ni jok ma jola bo teru ene yeki teru kany chi ginma ene timo ino ni yechu ne tek kita teko ne tikwere mi nyuri ki nyut ki jotugi la boni ngat matek loy bol gwatie nying jok ki lone bol gwa no ti en ka ene ti kan ki teru kan te gene moni kan eno wachini ti yat moni ma ki lone ngo beyo ti te beyo mo ma ki teri kan mano kar duju jemi ma ki tumu ki jok enu ni kono kot pechwe kono ngo ki bir ki tumu en kanyu so ene piemo loke ene karma de winyu ne otuno wa jok tugi mechua magilone wang yago we ka dong luenti kum jore mewa na tayo kanga karme biro kan munigu temo meketo gin magilone single
Sing le kerka ki kerri lot kot biro goyo. Man Mercury. Mercury. Mm. Eno karma ende biro de lego lu ba kain riemo jok bulgwa en gulu kono opago kono ngoma ki teru ki jok enini. I go I kerra ko teng jok ko chura ki la piru madira dada. Ki we got kain me chero ping kain. Eh. Mana I come ma look madong wachini odogo le. Ute jok cheri kuru. Daga mo mujo kara. Daga yima mujo. Ki uduro. Uduro ma tedi ko jok. Chiu wego jok. Yeo chagu to ki kan chere yui page. Kalo page. Kalau page chere ku liru ma tek. Ngola giyo ganga kenyo chet do chet. Chere. Mero biru luin ma tek panya choli. Wow. Mau no la me ada. Mau no tek pala bai. Manyuki we got kind no petuare. Pedonye. Piano no en wajini kit ma tek. Kidu no tekan. Makay ni biro en tualo kiji komi. Kai ma yin pe iriyo makumu kate ko. Nero. Si karma ene tor jok ke enini kao mio kain do ki chako tik kwede. Kara. Pe eno ke ken eno. Foil bani no mighty fire they don't chip e. Li luit dong en tia konya chole o wen. Amen. Now, chawa don fodo ramo me kelo lorangea kawa dugo wabi kwanya ke kenyo miaro for twal ngej mabejo ma inetika winyone ne karo ke program meni almatin kun wiupo ne watie ka nano kwa pa mienwa mego miena chole man mego Norah Langa ma en ko le bokan pi mo ke miachel ke apa wi adek ko la chujo luo en me berka chel kwede wi polo wa miete wa kwange kan ka wa bidugo ti wa be mete o foire to Wednesday the 2nd. No. Yeah. When is the 2nd? Serving the community. This is 91.5 Mighty Fire FM. The fresh news, and the word of God. Good. The news on the hour. Tawado. Now, Kawadugo, I think, me life testimony. District commemorates belated World Water Day, and Archbishop Kazinga asks Christians to respect COVID-19 guidelines. It is Wednesday, the 2nd of June, 2021. Good morning and welcome for the news bulletin with me, Jacqueline Amono. Kitgum District yesterday commemorated the belated International World Water Day with a call to the public to exhibit improved sanitation and enhanced latrine coverage in the district. Speaking during the commemoration day at Namkora Town Council, Pichol Willie, the Kitgum District Water Officer, advised the populace to consider celebrating the day with a pledge to enhance proper hygiene and sanitation through observing protection of water sources, usage of safe water, and latrines. Pichol stressed the importance of embracing good sanitation and hygiene, which plays key roles in abating the spread of waterborne-related diseases such as cholera and dysentery that arise due to lack of sanitary facilities. The Kitgum District Chairperson, Christopher Adrai Obol, stressed that a poor sanitation and hygiene are contributing factors to waterborne diseases that affect productivity. Choyo dara kibero Airtel Money ke Airtel Money tin pen onyo chore pidoho Airtel Money eje noro la bocho onyo go tim nama not adega bero apeki choro me warga biati arni with Airtel Uganda omo ngeche noro la boncho kibidoh bori ingeni rabid metit inge yegi my pen lutit pa Airtel bikube kwe
pijan mukene mamete nyatima punono la bonchul pichone onyo pinget mapol go chiminama not abor not adegari abero chim mapikichulo Airtel the smartphone network. Mighty Fire FM, serving the community. This is 91.5 Mighty Fire FM. The fresh news, and the word of God. The news on the hour. Brought to you by A1 Hardware, located at Lakini Road. Your perfect store for all hardware. A very good evening. It's Wednesday, the 2nd of June 2021. These are the stories that have made headlines. PAC Chairperson Pade furious about irregularities in quarterly accountability reports. Police released CCTV footage to show General Katumba's suspected attackers. These and many more. I am Fiona Ladua. Local leaders in the 8 new administrative units in Lamour were not sworn in despite circular that Attorney General gave to Chief Administrative Officer of respective district that by May 19, 2021, all lower local government should have sworn in their leaders. The 8 new administrative units that have not sworn in their leaders are Palabek Town Council, Palabek Limon, which was carved out of Palabek and Palabek Abera, that was carved out of Palabek Game Sub-County. Others are Potira, which was carved out of Padibe East. Noel Okia, the LC3 chairperson, Palabek Town Council says as leaders of the new administrative units, they contacted their lawyers who will write a summon letter to the Chief Administrative Officer Lamour with the intention to sue his office for failing to swear them in office. District way, but what is important is we to tell them that they are very cooking, which are whether they are in the country, Charles Omar, the Chief Administrative Officer Lamour District, says they are planning to swear in the local councils of the 8 new administrative units in Lamour District, as their earlier focuses were on the 11 old administrative units to beat the deadline of 90 days deadline given to them by the Attorney General. Omoyeva says that the new administrative unit still doesn't have a budget, and the new budget approved by Parliament only takes effect on July 1st, 2021, and all these units will be operational on July 1st, 2021, adding that currently the new administrative unit still lacks offices, stamps, among other things. It is true they were not yet sworn in, and we still announced that any of the administrative units don't have any budget, and according to the budget which Parliament has approved, they will only take effect on 1st July. At the moment, have no budget, they have no tax. So even if you swear them in now, what will they do? So the period which the Attorney General guided, which is also in the law, gives that time to look for faith and then swear them in. But by all means, by 1st July, they should all be in office. That is the effective date that the law knows of the new administrative unit. The parliamentary approval of budget. The Pade District Chairperson of the Public Accounts Committee yesterday adjourned a meeting scheduled to ascertain the accountabilities of the different sectors of the district department after majority of the papers were lacking acknowledgement from the respective departmental accountants. Omoy Agaba, the chairperson Public Accounts Committee, Pade says that the issues concerning departmental accountants refusing to submit the reports to the district internal auditor are very rampant. He added that the focal persons for each accountability report must produce evidence to show that he or she has submitted the reports. According to Ogaba, any form of lame excuse without evidence is liable to pay for